Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar tiar tu silian sang puya Mizoram lar sap thar General Retired VK Singh chu voin chanu hian Mizoram lo thlengang Chief Minister Pulal Doman State Bank of India Chief General Manager Pushahadevan Radhakrishnan Komin Handholding Scheme kaltanga thawna tura soipui Prime Minister Narendra Modi Chanimin Khan thiama changkang hmanga chile sa din munvilna mission mosa mahong Nizan Khan ninga cham turin Singapore President Tharman Shanmugaratnam chuan India lo thleng Mizoram lar sap thar tur General Retired VK Singh chu voin chanu hian Mizoram lo thleng don lar sap thar tur Chief Minister Pulal Doman Speaker Pulal Bigzama Home Minister Puke Sabdang Baka Sarkar ho tu dangten Lengpui Airport ano dongsong dona Mizoram Police in zana sibai ano buk don bok ani Mizoram lar sap thar tur General VK Singh hi Indian Army Chief of Army Staff luini in headin munhi kum sangni so matanga sangni som panhi chu ngachela 4-star general ni in Indian Army ho tu ming thatak ania ana tanga chol nu in BJP party azoma member of parliament ani to a Ministry of Road Transport and Highways le Ministry of Civil Aviation changtu Minister of State ani to a hemi ma hian Minister of State vekin external affairs donor independent charge le statistics and program implementation ministry ate halomni to bok ani Vanarota Akashvani News Aizawl Chief Minister Pulal Doman chuan Nimin Khan Office State Bank of India Chief General Manager Pushahadevan Radhakrishnan Koma Handholding Scheme kaltanga thawna tur thil le SBI kaltanga malak thena dangte soipuyani Chief Minister chuan Mizo thalai te banking sector lama antin tlem thina wanga bank ka thoktu in dailo na te loan lak dona bank lamin income tax certificate ano phut hin chu income tax pevelo state ani awanga akal phung ti danglam tha ti thu te Aizawl private bank then khat CD ratio niam lu tuk chu vei omati thu shrila SBI le bank dangten an CSR tamjok Mizoram mangse du thu tere bank nena thokhowa handholding scheme kalpui tur chungchanga handholding loan big lo bo zuing hal zel tu tur thok tu shan an credit processing center da sak turin ngen ani Chief General Manager hian handholding scheme ro manna chu thati thule India ram hun danga po heng ai tha hi aum big chunglo thu soya alo tlinge thena SBI chuna tolna pianga sarkar tho pui atum dona ti a Chief Minister in handholding big loan lo zui tu tur big thok tu an credit processing center da po ano tum tur thu soi ani voin hian Chief Minister Hovin state level banker meeting nei le ani ang Home Minister Puke Sabdangan Mizoram chu ramchung boruak thiang himna ber state ni tura chanla ka poimo ati nimuna Christmas e kum tharvok veta halpole halmoi kho khina kalpui dan thile na huna he thui sen pusab dang chuan Mizoram boruak von thiang himzel tumna awanga Christmas e kum tharvok veta halpole halmoi kho khina kalpuina konga sarkar kaushan atlomai pol thohun le malang na fakomati thu soin mason na satak mutur omchulo momati thu soya thile na hun poimo tak kaltang hian malak chunjom dan tu rom mana tak don chu nge abe sei thu soi ani he huna talan ni danin Mizoram pum halpole halmoi kai noi thu pek bo chena wangin case zialu somnga panga zinga somli pare chu Aizawl district hom chunga mi ani a lunglea case khat champhaya panga serchi pa pakhat oma heng thu boy kai noi bungruwa man khom hlutna hi cheng noi somni pali chuang ani Pollution Control Board atanga talan danin Aizawl khopuya kumsang ni somni pathum December ni somthum pakhat jana borok thiang hlimlam te na air quality index AQI chu zanga samko pasari ni line kumsang ni somni pali December ni somthum pakhat jana ero za som panga ni a Mizoram district sang AQI manual station atanga alan danin district dangte po AQI somnga hnoilama omde vekti talan ani a Health and Family Welfare Department talan danin kumhui thazan khan Aizawl Civil Hospital halpole halmoi awanga in hliam le harsana tok damdoi ina inen tira namlom ani thutkhom na in Home Department Aizawl DC office way mail caution kal tanga malang na kalpui dan te ngai thakani a media le social media tangkai taka manani thuda talanani hebaka hian halpole halmoi kho khina kalpui zel dan du ro manasiam turin working committee din ni se tiarel ani Nimin Khan Chief Minister Pulal Doman office World Bank Water Resource Specialist Dr. Andrew Gora Koma National Hydrology Project Irrigation and Water Resources Department and kalpui mek chungchang le World Bank kaltanga malak thei chi te asoi pui ani rampum pui water resource data ne tumin sarkar la pichuan Ministry of Jal Shakti kaltangim
World Bank ne na tang donin National Hydrology Project kalpui meka Mizoram hem halang na enpui tur hian Dr. Anjugor hi arun zin meka Dr. Anjugor hian Mizoram sarkar halang na chu lungoi thlakati thu Chief Minister hi hril ani Chief Minister hian ruatui khol khom theina lian tham tak kalpui na tur Mizoram ma om thu hrila National Hydrology Project an kalpui meka du sakna hlanin tui na hum halle lui lam kai noi malang na World Bank noya kalpui thei tur chi te asoi pui ani Lunglei District Deputy Commissioner Office malak na in district mipuiten Chiangzo ka sarkar malak nan hriata an chhortang kai theina na an kot kaya kalchilna hun Prasan Gawon ki ori ikot kaya sarkar ti campaign chu atum khatnan hawlonga nimin khan bot chaini a Lunglei District Borsa Pinafnit man chuan Prasan Gawon ki or noya hiam Lunglei District ka sarkar malang na sang in shilfiana ne olsamzo ka mipuin sarkar office an dor theina na department in chopchok te chu Chortang kai tum cheu turin halong mi puite acha a ikot kaya sarkar campaign kalpui tur chu a hong ngal ani Mizoram State Museum chuni kum sani somni police hung khan mi sang ko za siri somni pakoi nan tlo Mizoram State Museum en call 210 akaswani shildanin Mizoram State Museum to zinga hen puitling sang thum zare samko pathum amin nau pang sang ni zare parukan oma ramdang mi somthum pathum an bok ani Museum thoktu de chuan museum chu ram ro hlu da khom na ani angin mi puite tam theng ber tlo turin an soma mi fing le mi chang ka nga piang nan nam dan nun phung la ro hlu an hlu thiama wangin zo fa de point nam ro hlu hlut na chomnun zel nan museum to thina poimo thu soi ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news.air.gov.in ate Chanchinthar ngai thlak le chiar theda ani voin chunda ni le chan veya Chanchinthar pon ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan min khan thiam na changkang manga segle sa din hunvilna mission mosam hong India Meteorological Department IMD din chamvoi za somnga nalom na Bharat Mandapam New Delhi neya mission mosam hi honga Pumodi chuan thusein mission mosam churamin mabak klontlinga ne thena turani ti a IMD din kumza somnga chunga jinkong ro puitak an zo chu tunlai science and technology khovela bungthar an kaina ni thusein India mi puita ta na rongan bol mai ne lovin Science तमा मसोन एंटीर तो वन्नी अतिबोक IMD ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है Nizan kha ninga cham turin Singapore President Tharman Shanmugaratnam chuan India lo thlenga Union Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada chuan alo dong songani President Shanmugaratnam hi Minister MP le mi poimo tak tak tenan ron troi oma tun tum Singapore President Ronjin hi Arozin masak berani acham chungin President Draupadi Murmu nen komanga Prime Minister Narendra Modi nen anin kom don bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan National Turmeric Board dinani chulo momati thu soi social media thuda pomadi chuan abik takin ram chunga ai eng ching tu tan thulo mom takani ti a he board kaltang hian ngai tu na thar man konga te khovel huapa tilana le ayeng hlutna ti pun konga masona om ngeyanga ti a ai eng shal chuana ati changklunga lo nei tu tele alei tu tan hlokna athlen donani ati bok Chanchinthar chair ti topna na tlang pui Mizoram lar sap thar tur general retired VK Singh chu voin chanu hian Mizoram lo thlengang Chief Minister Pulal do Oman State Bank of India Chief General Manager Pu Sahadevan Radhakrishnan Komin hand holding scheme kaltanga thohuna tur soi pui Prime Minister Narendra Modi chu min khan thiamna changkang manga sigle sa din hunvilna mission mosama hong Nizan Khan ninga cham turin Singapore President Tharman Shanmugaratnam chuan India lo thleng chu di zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ni